Poštovane dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na svečano uručenje nagrada 58. Sterinog pozorja. Bliži se kraj na otvaranju najavljenog putovanja. Da li smo dosegnuli cilj, povratak kući, neka ostane pitanje za svakoga od nas. Dugujemo zahvalnost svim učesnicima u predstavama i raznovrsnim pratećim programima. Također i svim saradnicima i prijateljima na usrednoj pomoći. Hvala i vama, vernoj publici. Osnivač Sterinog pozorja, grad Novi Sad, Gradska uprava za kulturu, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije finansijski su podržali i ovogodišnji festival. Naftna industrija Srbije, Gazprom Njeft, kao i generalni sponzor, ostali sponzori, prijatelji i brojni medijski pokrovitelji se također bili uz nas, uvažavajući vrednost i značaj festivala nacionalne drame i pozorišta. Sada posvetimo pažnju nagrađenima. Najpre saopštavamo nagrade koje se ne uručuju na ovoj svečanosti. Nagrada redakcije Novosadskog lista Dnevnik za umetničko ostvarenje dodeljuje se Tomiju Janežiću za režiju predstavu Galeb Antona Pavlovića Čehova Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Nagrada Zoran Radmilović za glumačku bravuru kompanije Novosti Slobodan Stefanović za ulogu Manulaća u predstavi Zona Zamfirova po tekstu i režiji Kokana Mladenovića, pozorišta Terazije, Beograd. A sada sledi dodela Sterinih nagrada o kojima su odlučivali žiriji. Pozivam direktora Sterinog pozorja, gospodina Selimira Radulovića, da uruči nagrade. Jednoglasnom odlukom žirija koju su učinili Svetislav Jovanov, Nina Popov i Slobodan Obradović, Sterina nagrada za pozorišnu kritiku Miodrag Kujundžić, nagrada pozorje Novosadskog dnevnika, dodeljuje se za tekst kritike Prazna recitovanja o predstavama Zoran Đinđić, Ubiti Zorana Đinđića, Opomena i Konstantin, objavljen u listu NIN, Bobanu Jeftiću. Žiri nacionalne sekcije Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara u sastavu Igor Burić, Vladimir Kopicl, Boban Jeftić jednoglasno je doneo odluku da nagradu okruglog stola 58. Sterinog pozorja za najbolju predstavu dodeli Galebu Antona Pavlovića Čehova u režiji Tomija Janežića, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Nagradu prima upravnik Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Milosavljević. Prelazimo i na redovne Sterine nagrade. Žiri 58. Sterinog pozorja, Predrag Ejdus, glumac, Cisana Murusidze, rediteljka, Dragana Bošković, pozorišni kritičar, Miodrag Tabački, scenograf, Stefan Koprivica, dramski pisac, video je od 25. maja do 2. juna 2013. 8 predstava u selekciji nacionalne drame i pozorišta. Molim gospodina Predraga Ejdusa, predsjednika žirija, da saopšti Sterine nagrade. Dobro večer. Dozvolite mi pre ove saopštenja nagrada da pročitam jedno malo saopštenje. Žiri 58. Sterinog pozorja izražava izvesnu zapitanost nad neujednačenim kriterijumima prilikom izbora predstava u zvaničnoj selekciji. Nadamo se da je to posljedica jedne siromašne pozorišne sezone, ali pored toga apelujemo za ujednačenije poetičke meritelje kada su u pitanju buduće selekcije. A sada o nagradama.
Nagrade iz fonda Dara Čalenić, najbolja mlada glumica Ivana Popović za ulogu Zone Zamfirove u predstavi Zona Zamfirova, musical, po delu Stevana Sremca, tekst, režija, songovi Kokan Mladenović, pozorište na Terazijama, Beograd. Odluka je doneta većinom glasova. Nagrada za najboljeg mladog glumca Marko Marković. Za više uloga u predstavi Čarobnjak Pedra Šilija, režija Boris Lješević, Narodno pozorište Sombor. Odluka je doneta jednoglasno. Sterina nagrada za koreografiju Mojca Horvat za predstavu Zona Zamfirova. Odluka je doneta jednoglasno. Sterina nagrada za originalnu scensku muziku u predstavi Zona Zamfirova Marko Grubić. Odluka je doneta većinom glasova. Sterinu nagradu za kostimografiju dele Bojana Nikitović i Stefan Savković za ostvarenje u predstavi Konstantin Dejana Stojkovića, režija Juga Radivojević, Narodno pozorište Niš i Narodno pozorište Beograd. Odluka je doneta većinom glasova. Sterina nagrada za scenografsko ostvarenje u predstavi Konstantin Aleksandar Denić. Odluka je doneta većinom glasova. Slede nagrade i za glumačka ostvarenja. Ivan Bosiljčić za ulogu Maneta u predstavi Zona Zamfirova. Odluka je doneta većinom glasova. Nagradu će primiti Aleksandar Đaja, direktor pozorišta na Terazijama. Jasna Đuričić za ulogu Irine Nikolajevne Arkadine u predstavi Galeb. Primaš nagradu. Odluka je doneta jednoglasno. Saša Torlaković za ulogu Tomasa Mana u predstavi Čarobnjak Pedra Šilija, režija Boris Lješević, Narodno pozorište Sombor. Odluka je doneta jednoglasno.
Nebojša Dugalić za ulogu Hadži Zamfira u predstavi Zona Zamfirova. Odluka je doneta jednoglasno. Nagradu će primiti gospodin Aleksandar Đaja. Sterina nagrada za režiju predstave Čarobnjak većinom glasova Boris Lješević. Sterina nagrada za tekst savremene drame Fedor Šili za predstavu Čarobnjak. Odluka je doneta većinom glasova. Specijalna Sterina nagrada za predstavu u celini Galeb Anton Pavlović Čehov, režija Tomi Janežić, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad. Odluka je doneta jednoglasno. A nagradu prima cela ekipa predstave. Sterina nagrada za najbolju predstavu Zona Zamfirova, musical po delu Stevana Sremca, tekst režije songovi Kokan Mladenović, pozorište na Terazijama Beograd. Odluka je doneta većinom glasova. Nagradu prima gospodin Aleksandar Đaja. Zahvaljujem na strpljenju, čestitam novosadskoj publici na sjajnom prijemu ovog festivala i nadam se da će i sljedećih godina biti još i više i dobrih predstava i još više mlade, nove publike koja će prihvatiti ovaj festival i voleti ga kao što ga i mi volimo. Zahvaljujemo gospodinu Ejdusu i članovima žirija, nagrađenima srdačno čestitam. Dajem reč direktoru Sterijinog pozorja, gospodinu Selimiru Raduloviću. Dame i gospodo, uvaženi gosti, pre nego što spustimo zavesu 58. Sterijinog pozorja, dozvolite mi da još jedared čestitam nagrađenima i poželim i nadalje uspeha u radu. Dozvolite mi također da sa vama podelim deo vlastitih osjećanja, mada sam u godinama kada me malo šta može fascinirati, osjećam lepu meru ispunjenosti što vam se večeras obraćam kao direktor Sterijinog pozorja, ne samo zato što je reč o instituciji koja nosi ime po jednom od stožera naše kulturno-književne baštine i čijeg pesničkog iskustva iznedruje i jedan deo mog pesničkog dela, već i zato što je reč o jednoj od najvažnijih i najprestižnijih institucija kulture u savremenoj srpskoj kulturi. U minulih 10-ak dana Sterijino pozorje je bilo u središtu pažnje srpske javnosti
posebno selekcija nacionalne drame i pozorišta. Neophodno je reći, bilo je nedoumica, kontroverziji, sporenja, što je dobro za naš pozorišni život, ali i za srpsku kulturu u celosti. Tako je oduvek, tako će i biti. Zahvaljujem Gradskoj upravi za kulturu, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i informisanje i Ministarstvu kulture i javnog informisanja što su imali smisla i razumevanja za programe ovogodišnjeg Sterinog pozorja. Zahvaljujem našem generalnom sponzoru NIS Gazprom Srbija i našim medijskim pokroviteljima kada je reč o elektronskim medijima, Radio-televiziji Srbije, Radio-televiziji Vojvodine i Novosadskoj televiziji, a kada je reč o štampanim medijima, Večernjim novostima, Dnevniku i NS Reporteru. Zahvaljujem našem proslavljenom reditelju Emiru Kusturici koji je otvorio ovogodišnji festival, određujući njegovu visoku i nacionalnu i internacionalnu umetničku meru, našem selektoru, uglednom dramskom piscu Igoru Bojoviću i žiriju ovogodišnjeg Sterinog pozorja sastavljenom po meri festivala. Ali najveća zahvalnost pripada vama, jer ste vašim prisustvom doprineli svečarskoj atmosferi Sterinog pozorja i učinili da poverujemo da smo na dobrom putu, da nismo sejali po kamenu, jer Gospod nije, kako stoji u knjizi vekovečitoj, opremio čoveka da bude dovoljan samom sebi, već i drugima. Za mene lično veliki je utisak da je ovogodišnje Sterino pozorje bilo u znaku preko pozorja mladih i pratećih programa ulivanja nove, mlade, kreativne i inovativne energije u prepoznatljive programske krajolike Sterinog pozorja. Hvala svima i do sljedećeg pozorja. Hvala. Dame i gospodo, u čast nagrađenih biće izvedena predstava Hasanaginica Ljubomira Simovića u režiji Olivere Đorđević i izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka. Još jednom hvala svim učesnicima i publici, do ponovog susreta na 59. Sterinom pozorju 2014. Doviđenja, prijetno.